Ilos kwa nangeta kini Iyemuto walk kotoma Aboliasio adomio nuko lila Women's FC kesi na esabiti epotai tegara munyelete kech na sodit kotoma adoketait na kafufa Women's Elite League na esabiti era sapa rasha kaisaralu are olapalo polo okarule lukuminiare keda kaisare aluni. Olila Women's Club nese buni aitingakin keda Sacred Hearts Ladies FC kotoma munyelet na eponyo aitolot kolila High School grounds. Olila Women's FC kesi aponi inyakunai ailangilanga munyelete na angor adoketait na ka fufa Women's Cup akaulo na swamerono adoketait na ka fufa Women's Super League. Arotan kosi Gabriel Siku ngesa yauntai dules na reporter kalo. Fufa nese okarulo ilukumniare kedito mona kanyare abu itega munyetena angor kwape ipone diope loda kioret atalantan kamejasi idwelu ipesu deso kwape region nesida itolomunt Olila Women's Football Club kwape diope kotoma okilabun angor luda langete amunyete na kas Women's Super League etutuoron Olila Women's FC Roni L2 ngesi ikeorit ebe ekapakina kes ai telekar amunyete ngin anapenda kosa tupakana game ale besa bola kidi isiu besa bolo rane pane idoda jasilos kitanyunu be dia beja rapeso nanyunu be ko rasi fit na tupate game idoda jasi ite be pono bane bune timu jabura Abolia idoda jasi nenga sa ko sapeso tuptos kede ponele be pona jare timu je anu sanyi bi nenga sa e game mo Marion Amangat a captain na Olila Women's Football Club nesi tije na tebe ekapakina kesi ai telekar Abolia ngin ukane jasapesure jaisi kapanikina nana sabiti di tunga kere kapakina lemdosi kesi tawon jen bibet setelekar eli pakane jasi tunga lokinga rasi na mesi kosi fans le minasi so no da munongo beri kosi si minasi so sikunyuntu kere be minasi kalma me minaso lela kere be apatu hanyutu iti mundu ekitikitalu angor kote so olomuntos o districtal kwa penat Amuria Katakwi, Kumi, Bukedia, Serere, Kapelebiong, Kalaki, Soroti City, Keda Palisa, Kes Etegasi Akapanakin Aboliak Kanu Amunyete Naka Women's Super League, Keda Fufa Elite League, Nuda Ponto Koinarin, Gabriel Esiku Kanuka TV East, Koibuga Soroti. Ayalama Gabriel Siku kanwe reporter kangon kwa nane ngesisa ngakini kedi Iyemuto okolu alolo. Aris misingata ji Iyemuto lu ibongokin moibo boy Santa Monari lwa tupuruch osala kite iseseni TV East etida lokide.